Thokozani bogogo nomkhulu kama uVusi Mabunda umhlabe uMabunda omuhla kacali umuntu ubheka bonke abamcalayo igojwana lamanzi uVusi Muzi ovusa imizi yamanye amadoda namhlanje uzovusa wakho umuzi bogogo nomkhulu ngifuna sikhulumeni ngemali chelete mula imali iyenze njani imali mkhulu imali ayifuni umsindo imali ayifuni ingxabano ayifuni ukuthi uloku uzikhukhumeza khona lesisho sithi imali ayikhulumi so imali mayengakhulumi bese wena ufuna ukuthi wena ukhulumele imali noma wena ukhulume ngesibanga semali uzoba nenkinga why ngisho so imali ayizwani nomsindo money doesn't like noise why because ukubheke ebhangi hamba yebhangi wena ebank angeke uthole kudlala amapiano house music kudlala abogqom kudlala ama hip hop kudlala nani ayikho i-radio station yebank i-Capitec FM FNB FM ayikho why because bakhulunywa ngemali sikhuluma ngento ehlonishwayo sikhuluma ngento efuna ukuthi mawubhekene nayo kube uwe nayo imali isensitive kakhulu shothi angifuni ukuthi ngingenelele ekuthenini imali sithola ngesimo sedlozi ngesimo sethonga ngesimo seyithuni kodwa lokho siyakwazi manje into engifuna ukudlulisa kuwe ukuthi imali ayizwane nomsindo yabona mangabe uzothi kusho ukuthi ngifuna uyibuke so kunokuthi ulindele imali somehow noma ithenda nyana and then utshele umuntu wakho wasendlini like your partner emva kwaloko kube nama arguments abakhona ngaleyo ndaba leyo yemali ukuthi shuthi nina nizobe niwe ngathi niya plana kanti unplanned seniya argue why because angithi wena unama plans wakho prior to itender prior to imali and then nonkosikazi wakho noma ipartner yakho nayo inama plans yayizo ukuthi makungatholakala imali kumele senze so and then uzothola ukuthi lama plans wenu lawo ayahluka and mawahluka so lama plans wenu wena unewakho naye unewakhe ngemali so bese ithi masefika le mali according to your plans nizobe nisebenza so then you end up arguing you end up making noise then le mali yenzani iyajika ayisizi makube khona umuntu bekumele akunikeze ithenda noma mhlambe kumele umuntu akunikeze imali ethile imali yakho akukoloda yona noma mhlambe ngaba imali yakho imali etheni mhlambe mangikhuluma ngethenda angikhulumi ngama millions ngama 100,000 ngikhuluma mhlambe even nanoma ngaba ama 5,000 mhlambe umiselani uyakha uqenta imizi yabantu uyayizwa lento or kune service any service that you are rendering to the community or to the people and then bese ke wena kufike leso sikhathi leso ukuthi you argue about money and then boom imali ayisizi lo muntu akufona nje ukuthi hayi lapha ngipayizisekile imali yami azange ngisangena lo muntu ebengimlindile azange asayenza then kusho ukuthini lokho kusho ukuthi kuye kwaba nomsindo ngaphambi kokuthi imali ifike angazi noma uyangizwa na yabona mawuzo thola imali ibala uthule then uyekele le mali le i-generate yona ize the way iza ngakhona then uzokhuluma after then if kunama plans akhona emina niwenze wa planeni kahle ngokuthula endlini because
uma nizoxabana nixabaniswa imali kuzoba khona lenhliziyo yomunye la othi kungcono ngingasayitholi le mali, bekungcono ukuthi le mali noma engahlala engasizi ngoba le mali iyasixabanisa and vele imali ingasizi. Izinto ezenzakalayo lezo emakhaya wethu ngoba kwesinye isikhathi uthola ukuthi ithonga lakho liyakupha imali, then bese ke masenikani enixabanise kula ibona khona ukuthi akumelanga lo abantu bathola imali ngoba abakabi matured enough ukuthi bangazi bahandlishe imali because iyabaxabanisa endlini. Ngoba kukhona ukuthi makunemali endlini kube khona lo muntu lo ofuna ukuba boss kunalona omunye umuntu. And engifuna ukudlulisa kakhulu ukuthi yabona kungenzeka wena namhlanje unemali, unepartner yakho whether yindoda noma umfazi onemali, ipartner yakho ayisebenzi, wena indoda uyasebenza, unemali, unamabhizinisi unani. Uzothola ukuthi wena njoba wena namhlanje kunguphakamayo ophakamela lo mfazi noma uphakama nje lapha ekhaya, uthola ukuthi lezo inhlanhla lezo zemali ozitholayo ithonga lalo muntu lo ongasebenzi ilona elikupha leyo mali leyo. Kunokuthi kunabantu abadalelwe ukusebenza la ngaphandle bahamba bavuke baye ngaphandle, kunabantu abayasebenza, kunabantu abadalelwe ukusetshenzelwa. Khona abafazi namhlanje ngizothi abafazi abomama bekhaya ama housewives aphila kahle namhlanje because baba uyasebenza. Why? Because ithongo lalo mama lipha lo mama imali via ubaba. So kusho ukuthi umama uyasebenza kodwa ukusebenza kwakhe usebenza la kulo baba lo, angazi noma lento ngoba yabona mangabe kuthiwa umama unenhlanhla yemali kodwa akasebenzi kusho ukuthini uyobuya phi le mali, uyobuya kuwe ndoda ngoba wena ndoda wena uyasebenza. Then mawusebenza yena loyo muntu loyo ohlala naye, lo mama ohlala naye imali le ivela kanjalo kuyo ngoba immediately wena mawuthola imali engaka uzohamba umnikezele ipercent yakhe, uzomnikeza imali uthi hayi sithando sami hamba uyothenga lokho nalokho la endlini sibone ukuthi senza kanjani. Uyayibona? So manje into engichaza ukuthi imali ayizwane nomsindo. Angeke uthi before imali ifika wena sobanga umsindo. And then uma unemali uyathula, then wenze izinto zakho kahle because kukhona amathongo angathandi umsindo. Namhlanje uzothola ukuthi wena namhlanje imali awusayibambi ngesandla sakho, nanoma ubamba imali ivele iphunyuke. Namhlanje ubamba imali engaka, kusasa leyo mali leyo ayisekho. Kubangelwa yini lo? Kubangelwa inhliziyo ebakhona nezingxabano nama arguments abakhona endlini ekhaya. Yayizwa lento ekhaya ngoba manje nemali niyaxabana, as much as ingaba yiningi noma ibe incane kodwa niyaxabana. Why kumele nicabane makunemali? Because manizoxabana idlozi libuye lithathe yona le mali le elinipha yona and then bese ngoba nabo elabona ukuthi aninayo leyo nto leyo. Kwesinye isikhathi akusibona ubuthakathi ukuthi mkhulu imali yami ayihlali because bayazi ukuthi you are not ready, kunomsindo okhona. Hence ebank angeke uzwe umsindo, kuyathuleka from ungena eminyango uye lapho. Why? Because kukhulunywa ngemali, kukhulunywa nga something that needs to be respected, kukhulunywa nga something that needs to be like you, that one needs to focus. Uyayizwa lento, kumele ufocus uma uzokhuluma ngemali. It's either ulethe imali noma uzolanda imali ebank but bayakupha leyo attention because you are talking about into respected. Wonke umuntu uyavuka ekseni ahambe ayophanda, either way uyophanda and then abuye nemali because ufuna imali. Siyavuka ekseni siyalala siyavuka sicabanga imali, but wena mawuso uzothi wena mina mkhulu imali ayihlali kimi, nawe kumele uzibuze ukuthi why imali engahlali kuwe esandleni. Uthola ukuthi unomsindo mawunemali awubambeki.
mawunemali awulawuliki akhulunywe nawe mawunemali wena kumele kuthuleke nje makunemali kube owenza izinto then imali angeke isahlala vele. Because wena uthi unale mali not because of wena uhlakaniphe bakho, because of le partner le wena onayo. Idlozi lakho noma idlozi lakhe lipha yena via wena, then wena bese uyazikhukhumeza. Sometimes it's not always about ubuthakathi. Emkhulu mina bangwayidlozi ngiyacabanga, emkhulu mina ngathi manje into zami ziyabheda, emkhulu ngathi ngithakathiwe, emkhulu cha. Nawe kumele uzibuke ukuthi mawunemali umuntu onjani, uyamamela umuntu obowummamela before ungenamali, uyakhuluma nomuntu. Yazi imali ifuna ukuthi uplane kanjani na. Imali ifuna ukuthi noma ungabhala phansi ama-plans wakho, into ozidinga ukuthi month end noma mangithola le mali le ngizoyithola ngifuna 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Why? Because izothi mase ifika la ugcina ungasakwenzanga lokho. And then imali siyithola because of vele siyayidinga, because of ama-plans wethu, because of i-life esiyiphilayo noma i-life emele ngabe siyayiphila, then ithonga bese liyakupha leyo mali. uNkulunkulu avela athi thatha mina ngoba you deserve what you need to buy ngaleyo mali leyo. Then bese ke wena awubhalanga phansi uvele wathi hayi ngifuna into so, then waqela wathi uNkulunkulu mangingathola lokhu nje kuphela mangingathola lokhu cela nje imali ngithole lo, uyithole leyo mali leyo, boom, so ucabanga okunye esayidini. Why? Because I will respect imali. And then izinto esizikhuluma ngomlomo wethu nangenhliziyo zethu, kukhona abantu esihamba nabo abangamathonga abayithunywa ezikhona ngaphakathi kithi. So whatever that we think, whatever that we are planning, bayazi bona. That is why ngelinye ilanga wona uzothi dala ngikhala ngaze ngayithola lento ebengiyifuna. Why? Sometimes you don't have to parlor, you don't have to go and then do the parloring thing. No, sometimes wena uyakhuluma. That is why bathi affirmation isho ukuthi mina am this, mina am that, mina am this. You affirm ukuthi mina lento so ngizoyithola, mina ngingumuntu so. Then we have to think ukuthi who's listening to that affirmation. Because the affirmation, it's not just words nje owakhulumayo just because of affirmation igama lengathi fancy nyana like affirmation. No, kukhona, there is higher power, there is underground gang, underground squad that are listening to what you are saying with your mouth. That is why but umlomo noma ilimo lisinda kakhulu. Whatever oyishoyo but be careful what you wish for. Why? Because kunama spirits amamele, kunonkulunkulu umamele lento oyishoyo iyafika iregister. Then wena mase ifika ikuthole ongekho ready, ufuna imali kodwa leyo mali leyo mase ifika ukhohlwa izinto obuzifuna, utho so gijimela ezinye izinto. Iyobuya kanjani leyo mali leyo? Because wena you are not loyal. Awukho loyal wena emathongweni wakho, awukho loyal kuNkulunkulu wakho. Because namhlanje ucela lokho, you affirm ukuthi mina ngizoyidrive le moto le, mina ngizothola lo muzi lo, mina ngizoyithenga le fridge, ngizothenga le TV le. Then mase kufika leyo mali leyo, you forget about everything. And then ucala phansi uyacabanga. Yabona if uzohlula imali encane enkulu iworse. So mina what I'm trying to say namhlanje ukuthi ayikuthi yonke into iwubuthakathi, ayikuthi yonke into ithongo mhlambe ilona elivalile amathonga ayaxabana mkhulu. Cha, akukona lokho. Kwesinye isikhathi ukuthi wena ubani uma so uyiphethe leyo mali, wena uyini sewuyiphethe leyo mali. Then monga answerisha leyo question leyo,
then lapho mhlambe ke singakhuluma sihlole si-check ukuthi inkinga yakho engabe ekuphi, then sikuthathe sikufake emfuleni noma sigeze sikufuthe sikwenzeni sikunikeze impande ukuze ube right. Khathi lapho sizokukhulekisa because wena already so uyazazi ukuthi mina mkhulu sihlupheka sendlini mama kwami kunje siyezwana. Then if wena ecabana ukuthuka abantwana, uthethisa abantwana nemali, awungeneki awulala endlini wena wenze, izohamba imali, izohamba ngeke ibuye futhi. Kumele kufutholakale thina ke sikuthandazele, sishaye umkhuleko, sikucelele, sikuncengele ethongweni lakho lele wena bontshela ukuthi mina mangathola le mali ngizoyenza so. Mase uthola le mali bese imali ayifuni umsindo, imali iyarespectiwa, imali iyarespectiwa, and imali iprivate, imali iprivate and confidential. Abona mongabamba leyo uzoba right, uzoyi-understand the concept yemali, uzo-understand ukuthi imali mayingahlali kimi then kusho ukuthi kumele ngiqale ngizilungise mina kuqala bese ngiyahamba ngiyofuna usizo ngokuthi imali yami ivuleleke. Then ngizothi imali yami masevulelekile ke ngiphinde ngibe umuntu oright ezweni, imali izoba right, izohlala. If you don't respect, fana nomuntu onesibhamu sasemthethweni, isibhamu esisemthethweni, illegal firearm, loyo muntu loyo uyathula uba la. Why? Because ufundisekile, uhambile wahlala phansi wabhala ngeke umuzwe ahamba athreatenisha abantu. But lona ongenaso onaso but asithole la sithole khona angazange ahlale phansi afundiswe ngesibhamu, uyahamba threatenisha the whole community ngaso. Wonke umuntu kumele azi ukuthi yena unaso, of which is not right. It's not the right thing to do. Akusinto right. So into right ukuthi ibala thula, then uyekela izinto zizenzakalele. Ene ungizwe kahle mangikhuluma, angikhulumi ngemali eningi ama-million ama-wadwala, ngikhuluma ngayo na even leyo 200 rand leyo. If izokuhlula 200 rand 2000 rand uyohandlisha kanjani? So ngiyabonga kakhulu bogogo nomkhulu, ngiyabonga kilaba sebasubscribe channel yakhula, family yakhula. Ngiyabonga kakhulu support yenu, bonga kakhulu kuma comments. Ngiyacela ukuthi ni comment, nibuze la nibuza khona. If niyaqheka niqheke ngokwakhayo, ongaka subscribe asubscribe, achofe nje lele asubscribe amagama la obovu. If asesebovu ngicela bese uyalipressa lizokwazi libe grey, then kusho ukuthi uzabusubscribe, then bese upress i-notification button, then u-like. Ngiyamcela naye u-like ukuthi naye kuzokwazi ukuthi nami ngibone ukuthi cha la ngiyakwazi ukuthi ngisizakala. Nakhona if mhlambe wena uthi cha mkhulu mina angivumelani nawe, hayi cha kunankinga, ungazi uthi, kodwa if ukhona ukubhalayo bhala nje kube into eyakhayo. Uyabona sakhanini ngoba mina ngiyunguvusi muzi ovusa imizi yamanye amadoda, ngiyalekelela ukuthi mangivuse imizi yenu bafowethu ngiyavusa umuzi wamanye amadoda. Ngiyacela ni subscribe, ni like, ni comment. If usenisubscribe ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu anibusise. Mina ngitholakala eJimmiston endaweni yaseGoli eJimmiston ku 0849729634 0849729634. Thokozani.